Ebi n'ebindi bigambirizo bari nyamwebazyo obwishome rya government area St. Noah Senior Secondary School Mutara babire nibasima mukamarahanga abo kenda record bakakoraje ebyezo abo mwako gwahwire okusinga omuzano gw'omupiira aba district yona n'ebindi benshi. Peace barungi orukuri by'obwegese nagira ngo abazire okucurana korekango tubafireyo nali tubakwereza abana babo kire nk'ensinganto abana babishika bakwereza listi omuhereza buri kimwe cyona kiyakusha ngo umuhereze mihinjiro umwana w'umwoje twereza listi ebyo bishazamu omutiro toryo musugazo gendo ye yiye kandi beyiyire konko mukweyingo kweyiyokwe nitferwa munonga abana babojo kugumeza mu mashomero bakahendera. No wonder population hat wazo mu offices nyingi wazo mu barukora bingi the women class ndabakoremira mu munongo kucyara abana babojo kucyara basugaza abana babojo babuzire icyo kintu kikora kwenda kubengareginga kugira ngo mutemwa mali actually function age nico nanye nangwa beji mugire muta mugirebe niwogeremo kwetenga kugira ngo next time mukore na mani ushange niyo barukwereze kirabo kandi it's a very big achievement and sima abashomesa beji abazire nangwa na community ya Mutara yona abwisharezo kandi no kubasa kutagera abakuzirije nabo bongere okusema ryito rya St. Noah bwebera bubageza kutereza izoberi basomera umunonga n'abazire bitabiza kutorera bahona nabiza batsendekereze kandi insimiso mu rya St. Noah kutereze berabo kandi impamya ngo cyayongera encouraging abandi abeje bakiryanse n'abari yo mbasoma kujya no bateke mu muhimbo kujya no babase kwikankari cyitwakitaho okutwariza hamwe ishome rya St. Noah Senior Secondary School Mutara narimwe amashome ga government agarukoraje home district ya Mitoma twaza omurukunjiri kumigumwe kukonja kureba ngo omwana omushiki yangira kushoma uku bakwatanise okureba ngo barundana sente okushomisa omwana omushiki omurumu gwebembiremo abashomireho Kinyansano Girls omurukunjiri ababaze kurundana $30,000 no barayene betenga $3,000 okiranga bashomisa omwana omushiki 10 aba ngo baheze senior yakana babatangiye kubakwatiraho kandi ntenda kutera omuranga bantu kushomesa abana kandi nangwa tumwana w'omushiki wenka nyenda ngo hati tugume tuyimukire kimwe twabana tugambo kushomesa abana turuge aha kigambo girl child education ekiriyo nicyenda kuretera omwana w'omojo yabura mukorogu turiyo promotinga girl child education kureba ngo omwana w'omwishiki nawe nyensya yagira ekiyayegasira nambwe numureba nk'aba abakazi bariyo nibarugayo baba ba speaker ba members of parliament twine ba minister twine prime minister so nicho chikwasireho nkitwe ba OGs very shomero to supporting girl child omunyishengero abwarukunje municipality no munyishengero kazi abwarukunjire nibagira ngo washomesa umwana w'omushiki no ba washomesa ihanga for you the teachers the rate of change of momentum is directly proportional to their pride. Aba bana bakija bine first grade hata bimura abateke uruza rutse kujya kutunga iza kwaziri directly proportional to what the teachers put in these boys tura supporting omwana we rizoba takayebwa nogo mucyaro utwasigwa muka nimpabura abazire abagenzi banje nabushukwataho aba security mutuyambe kwenda ngu ezo za defilement cases abashobya utakara kubarekura kandi shomero ryitu niriyetengamo kuhunduzibwa nitwetengamo big library now that we have abana nitwetenga big hall nitwetenga accommodation ya staff gasha kwa Mike Twakire na Dan basibye.